Aliulizwa Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, هل يصلي المدخن والدخان في جيبه؟ je, anaweza akaswali mvuta sigara ilhali sigara ipo mfukoni mwake? نعم يصلي، يعني بعد يترك الصلاة إضافة إلى الدخان، لا صلي يتوب من الدخان. Akajibu Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, ndiyo aswali, yani ache swala kisa ana sigara? Hapana, aswali tu na atubie kutokana na kuvuta sigara. والدخان ليس نجسا، هو حرام لكنه ليس بنجس، فلو صلى ومعه دخان صلاته صحيحة، لكن يأثم على شرب الدخان وعلى حمله ونقله معه. Sigara sio najis, ni haramu lakini sio najis. Lau kama ataswali akiwa na sigara, swala yake ni sahihi, lakini atapata dhambi kwa kuvuta sigara na kuibeba.